Amina, biraj. Aleksa. Obaci to Aleksa onda. Partizanovac. Au, bre. Puj tebi isto. O, dobar dan. Dobro večer. Dobro jutro. Dobro večer. Sad već večer, tako da. Pa jebi ga. Ja sam došao samo nešto da izjavim. Sad. To je. Sve smo čuli. Da. Nisi ništa razumio. Pa dobro, jebi ga. I to je to od tebe. Da, jeste, sve. Pozdravljamo te. Pajser. Ajde, baci Rokija Vulovića. Gdje si, Roki? Dobar dan. Joj, dobar dan. Kako se osjeća? Veoma Malo dobro. neprijatno, I ali dobro. večer također nije dan, ali dobro je. Odlično. Mogu li pokazati svoj talent? Može. Naravno. Može. Moj talent je pričanje ukradenih viceva. Dobro, da čujemo neki. Ajde. Koji je najveći clickbait za pogrebničare? Koji? Koji? Klinička smrt. Samo ja nisam skontio. Ajde ga vrati nazad, molim te, vrati ga nazad samo sekund. Aj, vrati ga. To je. Dva pitanja za tebe. Jesi muško ili žensko? Aj, koga ćemo sledećeg? Ajde, likom budum. Halo? Zdravo! Zdravo. O, žensko, dobro veče. Dobro večer. Kako ste? Tako. Pošto sam žensko, moj jedini talent je pranje suđe, zato sam naučila da proizvodim zvukove često. Ovo je dobro. Sreće, Slušaj. Roki Mart. Amina, slušaj dobro. Hvala. Jo, dobro, jes. Aj sad, vadite odavde. Mene podsje nešto drugo, ali ne veze, neće Znam. I trebalo je. Ajde, doviđenja. Aj sam naprijed sandvič, kurva jedna. To je malo bilo kinky, hajpene. Ajmo. Zdravo, Amonra. Možeš malo glasnije kucati. Bog dječki, kaj djelate? O ne. Ništa baš mnogo. Ja sam kao Hrvat, ne kužim ćirilicu. A, dobro. Žao mi je. I kaj ja tu treba da djelam? Pa, da mi ispričaš, da. Hajde, neko pitanje. Znam dobro da stenjam. Okej. Ajde. Molim te. Evo može, Najglasnije. ne, a ne glasno nego onako da se uživi. Ne, pa uživi se, ali onda glasno. Ali glasno se uživi. Ajde. Bakar. Tvoj talent je? Mogu, ja sam čovjek bez rada. You got a whole squad I laughing. mogu sam sebi popušiti, gledaj sad. Kako da gledam. Okej. Zamislit ćemo. Sad neće, ček. Šta? Talentovan mali. Ko ti dao da se drogiraš malo? Ide Mile, ide gas. Ja, brate, čekaj, ja moram da te banujem upravo. Možda bolje. Banovao sam ga. A, to. Ovo je bio Mijok. Dobro večer, gospodo. Dobro večer. Ja mogu da ispričam vec. Vic. Kako se zove muha koja jede med? Šta je to muha? Muha. Pa Muhamed. Jel smijem i da otpevam? Znam i da zapevam. Šta je, ali koju pesmu? Pa Stari Vuk. Može i to. Drž se mala, drž se. Dobro me se pazi. Stari Vuk je, ja sam poraj zna!
Razbi Discord jebote. Sa koronom. Ajde, Pitanje uđi. jedno, Gar, pitanje, imam osjećaj da malo fejkuješ bosanski naglasak, da zapravo nisi odatle. Brate iz Bihaća. Što bi fejkovo bosanski naglasak? Ne znam, zbog mema. Nije ozbiljno pisanac. Uslikaj mi sve pasuš. Evo. Kaže ovaj da je naučio onu pesmu. Ajde, ubaci ga. Ja. O, dobro večer. Dobro večer. Ja ovdje sam došao za drugu priliku zbog Bajeg malog ninja, zato evo sad ću ga otpevati. Ajde. Ajde, slobodno. Ide Mile preko koridora i on kaže da se proći mora. Ide Mile preko koridora i on kaže da se proći mora. Ajmo sad. Okej. Pauzirao se klip, sekunda. Ajde, požuri. Što se ono tamo čuje u ravnici, to se majko hrabri borci, to su kninže krajišnici, što se ono tamo čuje ko to peva u ravnici, to su majko hrabri borci, to su kninže krajišnici. Ovo je Totalno sranje. Bukvalno. Ja isto mislim, stvarno, svaki ali na vama je da odlučite. Je li to dovoljno ili da nastavim? nastavi. U redu. Sad ide se. Ide Mile, krajišnike vodi braću, Srbe ka slobodi. Ide Mile, krajišnike vodi braću, Srbe ka slobodi. Što se ono tamo čuje, ko to peva u ravnici, to su majko hrabri borci, to su kninže krajišnici. Što se ono tamo čuje, ko to peva u ravnici, to su majko hrabri borci, to su kninže krajišnici. Ide, aha, ne, sad ide za. Znam, išao sam ja u muzičku školu, ne brinite se. Vidimo. Ide Mile kroz bosanske trave, a dušmani beže preko Save. Ide Mile kroz bosanske trave, a dušmani beže preko Save. Što se ono tamo čuje, ko to peva u ravnici, to su majko hrabri borci, to su kninže krajišnici. Što ono tamo čuje, ko to peva u ravnici, to su majko hrabri borci, to su kninže krajišnici. Bravo. Hvala. Bravo, Ovo je pobeđe automatski, brate. Da. Dobit ću kopirate baje, kako si dobro otpeo. brate, Hvala lepo. Hvala vam gospodo lepo, doviđenja. Doviđenja. Pozdrav. Doviđenja. jel zaista pobedio ili? Ma kak? Da, brate, nema pobednika ovdje. Da, zaboravio sam, izvini. Tu niko nije pobednik. Da, brate. Svi gubimo. Sveti Sava, kokain. Sveti Sava, kokain, trava. Dobro. Ćao, ja sam Cigan, ja kradem bakar. Aha, cool. Dobro, ja ću vam čitam debilne citate od ljudi. Može. Evo. Zoran 23, baca fasadne blokove iz 6. sprata na malu decu iz vrtića kojima smrde noge na preparene pacove iz New York geta. Dobro, dalje. Idemo. Ante 16 je popio neku tabletu i počeo mrzeti Srbe. Otkopao je Jasenovac i pojeo sve leševe da obriše dokaze da se genocid desio, voli svoju bosanku Jebote. devojku Fatimu koja pizdu džara bakarnim žicama i klitoris posipan levenom kapom. Filip Pani Patofna skida zubima gromobrane sa beogradskih solitera dok mu sisa pišti u 5 ujutro. On je već u 6 na prvom soliteru. A kad treba da jede, pojede
Garniš. On ne može da završi jebote. Damjan Teodosijević, zvani Todor, montira babe u veš mašine. Lol. Onda imamo žena od 22 godine sa ogromnim sisetinama namazanim biljnim uljem i sisa kurčinu 32 cm. Ližem oj pičku u 69 pozi dok razmišljam o golom Miro... A? Ne znam da čitam. Jesi ti izmislio sve? Ne. A, šteta. Igor Ja si Kurosavljević, izmislio, zvani brate. Kuran, dobrovoljno daje svoju savijenu kitu malim besnim goblinima da mu međuvremenu dok lupa loptama po slep službi pune flaše spermom. Prvom. Erkan Bičkačić je otišao u Zenicu da poliva srpska i hrvatska sirotišta acetil 4 propalanom i sile vaspitačice BBC-om, Big Bosnijom kokom i peva pesme elitnih odreda. Čuli smo dosta. I što ćemo sad? Ajde, vidiš šta ovo je već. Ne znam. Alo, šta to je? Čovjek napolju na kiši, jebote. Jebi ga. A ubaci ovog nastosa da vidimo. Ajde. Sad ću on pa. Pa već je bio. Ajde, treći sreća. Evo nam, ja sam Đole. Alo. Neki daj na kiši. Jesam Da je na kiši. Bože, koji debil. Si ga čuo, alo. Pozdrav za prvo 7 odeljenje iz gimnazije Uroš Predić iz Pančeva. To su pederi. Dobro, to ubaci, molim te, zato što dobro da je ove moje iz razreda. To su Albanci. Albanci. Čekajte, razmislim da li imam ja nekom da pozdravim s nami. Nemam. Kurac, nemam prijatelja.